Ngilombiko emfisa ukuthi siwulalelisise sonke nini. Sikusenyangeni ka-October siyabonga uNkulunkulu isipho sokuphila. Inyanga ka-October zihlobo zami yabekwa ukuthi ibe inyanga esinanzelela ngayo njalo futhi esikhuthazana sifundisane ngayo, sifundisane ngomkhuhlane abaningi, umkhuhlane we-breast cancer. Lo nyaka ngo-2025 i-theme ye-cancer ithi yona stronger together, uniting voices for prevention and support. Isitsho ukuthi masibambene sonke nini singububi singamelana lakho lumkhuhlane. Asingeke mhlawumbe sistop ukuthi ube khona, kodwa udingakalayo ukuthi sime ndawonye sifundisane ngawo ukuthi kambe singanakekela njani ukuthi si-reduce ukumemetheka kwawo, njalo singenza kanjani ukuthi labo asebehlaselwe ngumkhuhlane bathole ukuncediswa, njalo futhi sifundisane ukuthi okuqhakathekileyo ngalomkhuhlane ukuthi sizinanzelele, sibe silokhu sizikhangela ukuthi kamba silawo yini, esithi thina early detection. I-detection le yenziwa ngokuthi umuntu ongumama abe ehlala isikhathi esiningi ezibambabamba lapha emabeleni. Kuya ngesikhathi nxa usukhona umkhuhlane lo uyezwa nje okungizigaqanyana, uhle ungahlali phansi ugijimele phambili, njalo futhi nxa usuthiwe wathiwa ulawo kuqakathekile ukuthi sidinge ukwelatshwa masinyazana. Ngakho as a community yebubi namhlanje ngayona linyanga siyakhuthazwa ukuthi asenzeni umzamo okufundisana amakilasi kuma-WhatsApp, ake lifundise ngalesi sifo, abantu bangabulawa yilesi sifo. Ake sikhuthaze nini futhi ukuncedisa abaphathekileyo ngawo. Enye indlela yokuphathisa yikuthi sibe lobufakazi. Umuntu angafakaza athi mina ngaye ngaba la umkhuhlane, kuyatshengisa ukuthi asukuthi uzebulala, ungasila. Lo okhulumayo uSibongile Ndlovu ungomunye wabantu abangofakazi ukuthi i-breast cancer ngumkhuhlane kodwa ungasila. 2003 ngabala imagazini eyayikhuluma ukuthi umuntu ongumama kumele mbijana nje azibamba abone ukuthi kambe kungabe kulani. 2003 ngadiscover umnyaka usiyaphela ukuthi kulenye into engangingayijayelanga, but ngadelela. 2004 yafutha linto, ngahlolwa, kwatholakala ukuthi sokukhona okuyinto lokhu, kwasokukhulile sibili ngoba ngangibekelele 13 centimeters, isi at the end of stage 2. Nxa usulapho zihlobo zami abaningi kabasili, kodwa uNkulunkulu mina wangenzela umusa. I won't go far long nge-testimony yami, but enguqakathekisayo